سلاو دنباش گهداری دنگی راد و چراشنگل از بسی آبستاش برنامه امرگه بوارمه. بله گهداری هجامه وانا برنامه ماجی عدول شنگالی اندام اکادمیه شنوجوجی شنگالی اموهونهم به هفره خیر هادنا میوانا ما بکن. تب خیر هادی. سلام بگلک سپاس دکن. امروز به وسیله و همه گهداروان رادیوی چرا سلام دکن. سلام. بله مدل باسی پرسا خوابن. ام چاوا دیگارن پیشنگتی اجنده سیاست دموکراتیک ده جواک شنگال ده بهستر بکن. رول جنه دوریار گرتنه ده چه گرینگیا خواهیا. دست به سپاسیا خود کن جبو اف درفتی. مجرد موضوع سیاست و جن پیوستی خوب تایبتی نرخاندنه هیا. جبر سیاست جی تاریخ حتی روزنامه ایرو هر تن وکی قاده کی عید زلامان هاتیه نرخاندن و جن پر سالین درش پر ست سالین درش حتی هم دکارم بیشن دنا و قاده سیاست ده شخوره جیه کی ندیتیه کو بکار به خو ifade بکه بکار به پیشنگتش جواک خوره بکه بکار به دنا قاده سیاست ده تمثیل خوب بینه سدمه ویا تاریخی سدمه ویا روزنامه ایرو ده تیجیان کرن گلکه فقط دم مثلا موضوع سیاست و جن بدستگرن پیوسته ام به وک پیف اساس سیاست تی چه معنی و دروجمه ایرو ده سیاست چاواتی بدستگرتن ام جوی داری دست پی بکن دم بری خوددن جواکین خوی دست پی که سیاست انگو ام جرد بجن پولیتیکاجی هر دوری ده عین معنی دانه دم مدبجن سیاست اساس خود سیاست کارو روزی کارو بارین کت روزانه دمشینه کارو بارین کت روزانه دنوا مجتمع خودتو دمشینه ام جوانا همو ارد کارم بیجن سیاسته جواکه کی بخو بخوری وده به جواکه کی بریارین خو بخو دگرن جواکه کی جی پاراستنا خو حتی آبوریا خو جی آبوریا خو حتی چاندنیا خو جی خودی کرنا زاروکا حتی پیوندین دنوا جواکه ده بریارین خو بخو دگرن و خو بخوری وده به ام جوی پیوریان ام جوی جیانی رو و حیاتی رو ام دکارم بیجن سیاست و جواک نش به دسته یکی دی اساس خو برگوسا جیان کریه اخلاق خودانیه انگو ایرو هم جوانه ده بیجن یاسا اخلاق خودانیه پیوانی خودانیه مبدأ خودانیه و لگوری ویجی حیات خود دوماندیه و هزار سالین درش اساس خود جواک و ساجیان کریه یعنی سیاست نتیشته که دوری جواکه امداما جواکین خوی دست بکن میزه دکن یا کو پیشنگتیج و جواکه را دکه جنه جواک در دور جن به در دور دایی که دن اصلا ما خو قازنشتی که اده حالیا نیه کود پیشنگتی دی سیاست هیده دکه جی دی ساجنه فقط وکی بده برنامه پیشمه ده جمعه آنی زمان هر کو ذهنیت ظلم ذهنیت دستلاتداری پیش کد قادا جیانه همو قادا وکی ما گوش پاراستنی بگره حتی آبوری جی پرورده بگره همو قادن جیانه هدا ده پیشی جنده گرت یک قادی کو ده پیشی جنده هاتا گرتن جی قادا ریو برنه بو اساس تشتی کو ارکی کو ده یک دست پیک زلم دستانی سر erkariye ve birine bu bir şekli hatta rojamaya iro pel be pelem dikarım binirxinin qada siyaseti libere peşiya jinan da hatta girtin qada siyaseti u karubarın devleti ve ki heve hatta nirxandın qada siyaseti u embejin heneki hizbin siyasi yani heneki karubarın ve ki parlamenteri u her uha ve ki heve hatta nirxandın yani siyaset je ait buna civaki hatta derxistin u ve ketişteki ko aidi طبقه که جوریم به عاید طبقه که دولته و دستلاتداری به به شکل هاته به دست گرتن و او قادجی د تصرف از لامده بو جن ندکاری نیز وی قادیه به البته تکوشینا جنان یا برانبری وی چه وقت تاریخ ده بردوام کردی روزنامه ایرو دجی هر بردوامم مثلا سال جن جبو بکار بنا و قادا سیاست دجی خوب بکن تکوشیان بردلیم پرمزن جیدان و ایرو ام وکی جواک ایرو ام وکی جن ایرو ام دا عام د جهان د جبوسایه او د شنگال د جبوسایه ام ایرو بر همین وی تکوشینه جیان دکن یعنی تکوشینه کو بسدان سالان مشیان کو جم جبو بکاربن د قادا سیاست د جیو خو بگرن ام ایرو وکی انجام وکی نتیجه بر همین وی جیان دکن و ام دکارم بجن ببان بردلان ایرو جن د قادا سیاست د بتکوشینه خو جخوره جیه کی پر برفره وکر ام انگو دکارم بجن دو جوری سیاستی هیا جوری که سیاست یا کو بهشمندی و ذهنیت از ظلمان تیره و برن و پران یا خو وک دولت حکومت تی پیناسه کرن یا تعریف کرن یا جو فهم کرن قاده که سیاستی کو عاید جواکی هیا کو ام جره دکارم بجن سیاست دموکراتیک
سیاست دموکراتیک و جواک بریان خو بخو دگره و بخو بخوری و دبش خو که معنی پیوجی سیاست بخو تی معنی پرورده کرن ریوه برن و پیش خستن ام دکارن بیجن قادا سیاست دموکراتیک جبو جنان دبه قاده کی تایبت و جن هر کدو به قاده ده جیه خو دگرن ام دکارن بیجن جواک خورا جزیده تر پیشنگتی بکن دوی دره ده اساسی چیه زلام دوی قاده ده حاله کی وسا چکریه کو جیه کی کو تی ده گاو ور آویتن نهشتیه اما دوی دره ده تکوشینا خو چاوا بمشینن acaba emednava qada siyaseta ya ku bihişmendiya zilam ava buydeş xore cihe ki vekin yan emeli derve vina nava civaka xoda Dnava civaka xoda bi mebdeyin ahlakiya civaki qada xoyi siyaseta demokratik ava bikin helbette em veke jin veke tevgere jinaj veke tekoşina jinaj em her du kajı giring dibinin yani ya yekemin اساسی ام پیوست دناوا جواکی ده لدروی سازین دولتی لدروی سازین زاگونی ام قادا خوی جواکا دموکراتیک منظم بکن سازی و دزگین خو آوا بکن و چی قادی ببه بلا ببه جن پیوست پیشنگتی لمن قادا دا بکه و قادا آلیه دیده جی او قادا کو زنام شخوره وکی مرک گرتیه وی قاده دیجی پیوسته به هشمندیه کی جن به میزکرنه کی جن و به میزکرنه کی جواکی ام جه جن روک ام بهینن کو رنگ وی قاده جواره گوهرتن اوقات نبه به قاده کی کو دیم جوا خو دور دسکینینه بج او قاره هنه کایا نه شغلی منه از نکارم بکبم وی قاده هنه کس دو وی قاده ده برا شغلی خو بکن از در وی قاده بم ne bir şekli. Em bikaribin zihniyet u rengi ve kadeci bu kuharinin ji tasarruf hazırlama bderxinin u rengi jin mezekirina jin ya civaki, mezekirina jin ya komünal, mezekirina jin ya demokratik em bikaribin de ve kadeci cih bikin. Eciber em dikarim bejin du asteyde peyüsten bides bigirin u evqat peyüsteci hevde evqasi kutneye bides girtin. Yani Qadeki siyasette yaş civaki dur u civak juda her du qadeci bikaribin zemine ki demokratik azat hevpar ve kevde em bikaribin binin keleka hevdu. بله لگوری نرینا جنلوجی چما آزادیا جنا بنگه آزادیا جواکتی حسباندن و افکر دشن گالده چاوا دگاره لپراتیک دا وره بجیکرین. Böyle yani rebera bu siyaset edibece hünera azadiye yani ya ku esas siyaset edike politika edike hünera azadiye edike em dema rastiya diroke rastiya tarihi mezedikin ya ku hünera azadiye her zede peş xistiye jine ya ku civake despeke reve briye jine rengi xwedaya esas reve birna civake jine eciber veji yürü ez baverim de ve rastiya şerê cihane ya seyemin de dnava ve rastiya ku her kad buya kada deslatariya ziram da tiştek ku peyvistiye civakan her zede pe heye rengi jine zihniyet jine eciber ve ki çok az jin zihniyeta qoduna ve qada siyaseta demokratik de bicih bike ew qasi pirsgirêkên civakî dikarin were çareserkirin. Rêbera podama behsa pirsgirêkên civakî dike dibêje di bingeha hemû pirsgirêkên civakî de nakokiya di navbera jin û mêr de heye. Vê vekî du nasname bi dest digire, vekî du zihniyet bi dest digire û vekî nakokiya bingehîn pirsgirêka bingehîn pirsgirêka jinê bi dest digire ji ber vê yekê dibêje heta azadiya jin pêk neye azadiya civakê jî pêk naye em dema qada siyaseta demokratik taybet em li ser vê bingehê dinirxînin pêwîst e destpêk em berê xwe bidin vê pirsgirêkê di nava civakê de di asta nakokiya vekî zihniyet ez dibêjim di asta nakokiya jin û mêr de çi pirsgirêk tên jiyan kirin vê ji asta herî jor em bigirin ji asta aqliyetê em bigirin heta mişkile herî kiçik Dınava malê de têjiyan kirin yek bir dema em berê xwe bidin hemû esasê xwe de neticeya yek zihniyetê ye neticeya yek zihniyetê ye û astengiya her mezin ya ku de demokratik bûna civakê heye jî ev mişkile ye em niha rastiya xwe mêze bikin rastiya şengalê mêze bikin di nava rastiya şengalê de em dikarin bêjin heta ku di nava malekî de tundî û teadiyekî li ser jinê heye em bêjin ku em di qadê de siyaseta demokratik dimeşînin ne mümküne ne xwetê vê maneyê ku siyaseta me ya demokratik tekoşîna me hêja negiştê tam armanca xwe hedefa xwe kêmasî tê de hene yan jî hîna jî di nava mujtema me de pir jinî hebe pir zewacî hebe em dikarin bêjin ku em gihîştine armanca xwe na ne xwe hîna jî kêmasî di meşandina civaka siyaseta demokratik de heye û her wiha em dikarin wê zêde bikin feqet ji mişkilê herî kiçik em bigirin heta mişkilên herî mezin ya zihniyetê di wê derê de heta mişkila azadiya jin neye hel kirin nikare mişkileya azadiya civakê jî were hel kirin ji ber wê jî li qada siyaseta demokratik de
hünera azadî bi rengê jin meşandin em girîng dibînin. Şengalê de di vê mijarê de merheleyekî mezin hate derbas kirin. Esas tekoşînekî mezin jî hate meşandin. Piştî fermana heftê û çaran bi sala 2016 û heta roja me îro di qada siyaseta demokratîk de jinan tekoşînekî pir mezin meşandin. İşte bi avabûna tajî û demekî nêz de kongreya xwe jî li darxist, bi avabûna tajî di esasê xwe de di hemû qadên jiyanê de jin beremberî ev zihniyeta zayentperest ku jinan li derveyî siyasete didîtin û nefes ji jinan re nehiştin, evekî kanalekî nefesê vekirin. Kanalekî nefesê vekirin ku jin bikarin xwe îfade bikin. Ne bi îradeya yekî dî, ne bi mêzekirina yekê dî, ne bi zihniyeta zilam. Bikaribe bi zihniyeta civaka demokratîk, azadiya jin bi zihniyeta ku ji bo hemû civakê bihewîne nava xwe. Ne hineka bigre û hineka derve de bihîne. Yani ji ne ji bo maslahetê beşekî siyasetê bikarbîne, berfireh mêze bike, hemû civakê bihewîne, bi vî şeklî dest bi tekoşîna xwe kirin. Esas em dikarin vê wekî netîceyekî encamê tekoşînê jî bi dest bigirin û ta jê işte ji 2016 heta roja me îro tekoşînekî pir mezin meşand, işte rojên nêz de kongreya xwe jî darxist. Peyama ku ji vê kongrê derket holê jî esas berdewamkirina vê xetê bû. Berdewamkirina ji destpêka tarîxê dest pê dike rêvebirina jin û heta roja me îro bi berder û tekoşînên mezin hatin îro û şunda jî. Li ser de zêde kirin, ne kêm kirin, li ser de zêde kirin û tekoşîna jinê de asta komînal de asta demokratîk de bi vî şeklî meşandin. Ji bo şengalekî veke û azad hegerem tekoşînê dikin di vê warê de cihgirtina jinan çawa helkirina müşkilên civakî de û di pêşengtiya siyaseta demokratîk de em gelekî girîng dibînin. Belê heval Hedûl jinên şingalê piştî fermana heftê û çarê çawa karî û rêxistbûnê xwe parastinê û siyaseta civakê ava bikin û ev ticaret ji bo civakên din çi ders didê? Yani gelek care nirxandina fermana heftê û çaran ya sisiya heştê 2014 me kir. Yani wekî kok û wekî cewher esas di vê fermanê de esasê xwe de hebûna jin hate hedefgirtin. Yani qirkirinekî jin hate jiyankirin beriya her tiştê. Rast e qirkirina civaka êzîdî armanca sereke bû fakat di şexsê civaka êzîdî de xeta jin hebûna jin hate hedefgirtin. Bi vê rêke esas armanc kirin ku birêka jin civakê ji holê rakin ji ber ku ya ku hebûnê dide ya ku têşe dide civakê şikil dide civakê jî hebûna jin e. Helbette li beremberî aqliyetekî wisa ya Daişê ya Selefî ku hebûna jinan hewl dide û dixwaz ji binî de ji ortê rakê jinên êzîdî bi fermana heftê û çaran re li keleka gelekî êşan, li keleka gelekî berdêlan û em bêjin gelekî wendahiyan tekoşînekî dan dest pê kirin. Di şexsê yejêşê de, di şexsê işte em bêjin rêxistinkirinna jinan da tekoşînekî û rewşekî nû dest pê kir di esasê xwe de. Rast e berê jî şengalê de di nava jinên êzîdî de hebûnekî hebû. Yani em nikarin bêjin mesela rengekî jinê nebû ya jî tekoşînek nebû. Em nikarin di vê astê de binirxînin fakat kêm bû. Zayentperestiya ya civakî, mêzekirina zilam, hebûna zilam ser her tiştî re bû. Jin di malê de hatibû girtin, hebûna jin pir zêde nexweyayî bû, wekî kok û wekî xetekî mabû fakat pir zêde nexweyayî bû ya jî ne li pêş bû. Fermana heftê û çaran em dikarin bêjin di vê mijarê de bû dersekî pir mezin. Ji bo me bû dersekî pir mezin, ji bo civaka êzîdî bû dersekî pir mezin. Di çi astê de bû dersekî pir mezin, em çi qasî xwe di nav mala da bigirin jî. Em çi qasî jinan bigirin jî, pêşiya pêşketina wan astengiyan deynin jî, em nehêlin tevlîqada siyaseta demokratîk bibin jî, em nehêlin silah bigirin destê xwe û parastina bikin jî, di encam de em tên qirkirin. Em ji qirkirinekî pir mezin derbas dibin. Li beramberî wê çareserkirina wê helekirina wî çi ye? Helekirina wî bilexsê wî. Şuna ku jin di mala da were girtin, şuna ku jin li derveyê qadên jiyanê were girtin, bilexsê wî jin bikeve nava jiyanê de di her warî de xwe perwerde bike. Piştî fermana heftê û çaran, piştî sala 2014 me weke jinên êzîdî wê ezmûnê, wê îmtîhanê bi canê xwe da. Bi canê xwe da me encam dît, me netîce dît û piştî wê na em dikarin bêjin hişyarbûnekî dest pê kir. Hişyarbûnekî ku heta em xwe li jiyana xwe dernekevin, kesekî nikare xwe li jiyana me derkevî. Ne dewletekî wê dikare, ne hêzekî li derve wê dikare, ne jî de asta cîhanî de tu hêz wê dike. Ji xwe ev hêzane bi xwe hevkarî fermanê ne. Devleta Iraqê bi xwe, PDK bi xwe, devleta Tirk bi xwe hevkarî fermanê ne.
Daesh tenê di destê wan da amûrekî bû. Wê di hemû dünyayê de asta dünyayê de cîhanê de tê zanîn. Em ketin vê farkê. Heta ku em xwe bispêrin weke jin, em xwe bispêrin hêzekî din, ew zilam jî têde, em xwe bispêrin hêzekî din, em ji qirkirinê xelas nebin. Ji ber wê piştî fermana hefteyê çaran ew hişyarbûn dest pê kir. Di asta fikrî de, di asta fîzîkî de, di asta qadên çalakiyê de me xwe perwerde kir. Me dest pê kir, di gundan da me meclisên xwe çêkir. Ev meclisane bûn ciyê helekirina mişkileyan. Me hewl da em komînên xwe çê bikin. Di nava van komînan da em jiyana xwe bi xwe bixwe rêve bibin. Helbette kêmasiyên xwe hene, fakat di encam de me pergalekî nû ava kir. Pergalekî ku zilam xeyal dahî nedikirin. Heta zilam ji xeyalê wî ditirsiyan. Ji ber rastiya zilam ya desthilatdar jina ku di wêre biaxive, bipeyve, jina ku di wêre derkeve qada siyasetê de rola xwe bilêze, jina ku di wêre çek û silah rake û parastina xwe bike, zilamê desthilatdar ji vê jinê ditirse. Ji vê jinê ditirse, ev ne bi niyetekî başiyan ji xerab ez vê tiştê de nirxînim. Civaka me wisa hatiye elimandin. Wisa hatiye elimandin, ji ber wê jî piştî 2004'dan xwendî ku me pêşketin jiyan kir, gelekî astengî jî li pêşiya me hebû. Destpêkê di nava civaka me bi xwe de gelek astengî di pêşiya me de hebû, fakat di kêleka wê de ji derve de di êrişên derve de jî em bi gelek astengiyan re rûberûman fakat têkoşînekî meşiya û em dikarin bêjin ku ji tunebûnê ji civak û hebûna ku xwasta were tunekirin hebûnekî ber bi xwebûyînê çawa diherike jinên êzîdî mînaka wî ya herî mezin e. Mînaka wî ya herî mezin e. Yani xwestin tune bikin, me hebûna xwe parast û ji vê xwebûyînekî ku ber bi azadiya xwe ve diherike pêr bi pêr tê birêxistin kirin. Rêkekî pir dirêj di pêşiya me de heye di vê mijarê de. Ji astê fikrîyan bigirin heta astê qadên çalakiyê rêkekî pir dirêj di pêşiya me de ye. Em dikarin bêjin zarokekî çawa gavên xwe dest pêkê davêje, esasê xwe de em jî gavên xwe dest pêkê davêjin. Hîn pir merhele di pêşiya me de hene, hîn pir mişkile di pêşiya me de hene, hîn pir astengî di pêşiya me de hene ku pêwîst em gav bi gavanan derbas bikin û em pir baş dizanin ki ew ji têkoşînê derbas dibe. Di ciyê xwe de rûnişkandin yan jî xwe ji van mişkileyan durxistinê re çareserî nayê, ji ber ku qirkirin ne tiştekî bû ku 2014 de ma û nehat roja me ye îro. Bi şeklên cuda ku em jê re dibêjin fermana spî, bi şeklên cuda berdewam dike. Erê rast e dibe ku di pêşiya me de êrişekî fîzîkî nebe, dibe ku kesekî çek û silah ra nekirî li beramberî me êriş nekirê ku ew jî ihtimal e. Fakat dervê wîna birêka siyasetê, rêka eylamê, birêka îştenbêjin medya dijital û bi gela rêka gelekî tiştan niha êrişek li ser jinan heye. Yani qirkirina jin bi lewnên cuda cuda berdewam dike. Ji ber wê jî em pir baş dizanin ki ew ji têkoşînê derbas dibe. Têkoşîna jinên êzîdî ji cîhanê re îlhamekî da rastî jî. Hani me vê rastî bi çavên xwe dît, fakat em ji vekî jinên êzîdî vê rastiyê dizanin ku em rojekî jî navber bidin têkoşînê, em rojekî jî navber bidin perwerdê xwe, em rojekî jî navber bidin parastina xwe, em ê aynı qederê carekî din jiyan bikin. Carekî din jiyan bikin, ji ber ku ê ku dixwaze vê qederê ser me de ferz bikin pir zêde ne. Hevdana me ji ev e ku qirkirin û ferman ne çare nûsekî ye. Qirkirina jinan jî ne çare nûsekî ye, ne qederekî ye. Têkoşîna me, hevdana me, cihgirtina me ya di nava qada siyaseta demokratîk û pêşengtiya me dikare wê rewşê biguherîne. بله هوا العدالش خوال ناف بريبت خو گوتنی خود آن زمانشی کو کنگره تاجی هاته چکرین هنگارم شماره بحثی بکن چه بریار لکنگره ده هاته دایم. راسته ده 18 گولانا 2026 da tevger azadiye jinin edildi kongre xoya seyimin darxız me kongre xo bi şiara bi jin jiyan azadi ber bi jiyana komünal ve bi darxız ez dibêjim naveroka kongre esas ji şiara xwe diyare yani têkoşînekî ku di şexsê jin de jiyanê avakirin û azadiyê birêxistin kirinê ji sala 2014 heta roja me îro dimeşê êdin berê me û xeta me ya têkoşînê û xebatê diyar e. Avakirina komînên jinan, avakirinê cihê biryardayînê jinan û hemû jiyanê, hemû civakê li derdorê komînan da birêxistin kirin veke armanca me ya esasî ji xwe bi salan e vekî xebatekî berdewam dike. Kongreya tajê di ser vê esasî vekî nirxandina xebatên ya salên dirêj em dikarin bêjin hani giringiyekî
پرمزن دخواد ده حوان ادی کله کاوی دجی ام وکی شنگال و ام وکی جنین ازیدی جی ام دی روشکی اساس ام دی مرحله که حساس تنه یعنی نه دور بری ما حمود نه و شر ده راستی که خواه در روجاوی کردستانی لباکور و شلاتی سوریه روشن که هاتن جیان کرن مدید لنابرا ایران و اسرائیل و امریکا و هر وها ولاتین عربان دا روشا که هاتن جیان کرن مدید لعراق لبغدای لدروبرین ما همویا دا اساس شرکی مشیه و نه دیاره هیناج بردوام بکی آنجیم بردوام نکه و موی تشتدید که دنابا وی شری دا یا اساسیات هات هدف کرتن دیسا جنبو روجاوا جن هات هدف کرتن işte de orta şeri İran ve İsrail'i de jinekili Bağday'a hatta katil kirin. Yani de nava şeri ya mecin de sılatlar ji ya kudes pekete hedef kirtin. Jine em veki jinin ezidi de farkı ver astiyedene. U deruberi me hamud nava şeri ki krej deye em de nava ve şeri de çava bıkarında aliye fikri dece aliye fiziki dece parasına aliye cismi dece parasına xobikin. Yek ji roje ve esasiye kongriyama ev bu. و اف جی بریکا خودی درکتنا ام بیجن او شروانین کود رزگار کرنا شنگالی ده او دمشاندنا حتی روژا می ایرو شنگالی ده رولی خو گرتن جی پاراسنا یجشه و جی پاراسنا هزین اولکاری هندرین یا جن در باست به موی بکی قطعه کی دیار کرجی بخوا یا دیمین یا هر اساسی بیدیاری یکمین یا کنگره یا کوی فکری جبو ما آوا کر و یا کو اساسی خود به فکر و فلسفه خو ما پرورده کرو و هزی و خوبوی ندامه راستیا ریبرا پو بو آزادی فیزیکی ریبرا پو و پیواجوی که ریبرا پو دا دست بکرن و افسال نیوه که زیده تره دمشه جبو ما همو خواباتن همو شغلین که دو پیشی همه دایه زیده تر اساسی بو زیده تر گرینگ بو و ما آزادی فیزیکی ریبرا پو و پیشگیریا که اف پیواجوی ریبرا پو دایه دست بکرن کرن و کی هدف خوی اساسی و کی بریاری خوی اساسی داری دیار کرن در وی راسته تاجی بسالانه خبات مشینه مرحله کی پر اساس پر گرینجی در باس کرد فقط هیناجی د خو گهاندنا همو جنین شنگالی ده کیم کورتین مهنه دوی مجرد اوراش د کنگره ده هاتن رخاندن خدا کو ام بکاربن خو بگینن همو پیکاتین شنگالی همو جنین ازیدی و در وی جنین ازیدی جی جواکین پیکاتین کل در وی نناوا شنگالی ده جیان دکره ام بکاربن اتفاقی که آوا بکن هفگرتنه که آوا بکن کو راستی اجنه شنگاله به هفرا بری خستن بکن بری خستن کرنه که دموکراتیک و آزاد بکاربن به هفرا پیش بخینه لسر و اساسی نرخاندنین گلکه گرینگ چه بون مجاره کی اساسی کنگره یادی ترجی اساسی و ده تکوشینه که 11 ساله کو هیزین کدنا و فرمان مده هفکاری وان هبو ام بکاربن دارزاندن وان işte mahkeme kirna vanda roleki xobilizin evki biryara kongre ma buku hezi hevkar ki hebe tu fark cidahi em naxinna van hezanda ki jan hesabe بکاربن ورن محکمه کرن جنین کو هینا جد دست دایشه در دیلگرتینه جنین کو هینا جوکی کولتینه بکارانین ام بکاربن جبور زگاریوان جی خبات بمشینن و هر وا جواری جنین جوان ام بگیرن جواری پروردهی ام بگیرن جواری تندرستی ام بگیرن و گلک مجارده گلک بریانین گرینگ هاتن گرتن ما هف پیمانا خود نوبونه کی چیکر هف پیمانا ما دسپیکل سر اساس کو işte salin despeke fermani hatı bu amade kirin fakat naha em edin em dikarin bejin merhaleye sazibuni u berbe azadi ve herikandın edene hep peyman pedus bu gori ve veren nukirin me hep peymana ve xwed ve kongrede nukir em dikarin bejin kongre bu morale ki bu coşe ki pirmezin ama ya her esası ve kongrede derket peş bir yardariye tekoşiniye bu bir yardariye ku em cari kidin نهلن تو حزب کورناوامه و ام به هزا خوی جوهری بمشن به هزا خوی جوهری همو پیکاتین شنگالی به همو جنین شنگالی ام بمشن و خبری خستم بکن ام دکارم بیشن کنگره بوان هستان به هسته پر به مورال پر به جوش پر به هیجان درباس بو و کنگره که سرکفتی بو بله هفر حدول ام سپاسیاتت کنم برد داویا برنامه خوشن هگر گوتنه که تیتالیش گوه داری مرحبت کاری بیش ام سپاسیه ودک ساغوی سرچاوه هاتی بله گهداری هجام گهانت داویا برنامه خواهد برنامه که تریش برنامه امارگه بینی نفخیر و خوشیده دم باش بود